umangana yadla muwaran David yer yang bongo nang yura kob gana pinta na nganya kan karamboran pig na nganna Psalm 139 verse 14 kiya ayenu afa na mbiyon ba nante bot no na ya lutuko na fo saro kurte bot no na fo saro kurte ya lutuko de pare te jakunte ningi de to tam bagata na puom ba kan konwa na jon ba kan kunwa na be tieni o mo ku te bot no ko te ya lutuko ka de duguten liantun tuon jakunte nin kalam firga sanfano se ka ban jon ba ka kuno ko puom ba ka kono no ubemben ka bemben mangi Adam and Eve baden dit luan lente ke gbanan chakan siat we ke kwano fo sara gbanonin ku je kpante ne sara kur mo u yabk na u gbanan chakan mbabe si amba ke bane le pake yo kur jakunte nenge kwana si yake tidan pake ji jomba tenan nuam fi figena o malman bate ko pu mbate nan nuam fi figena o malman bate kepong dan kasana lite ka lon fan bare video man kasan Facebook kasan lon debi mo ba wedi asala lalen ka dinnet yampa ka ji ni sargan ba tena yambarne ka ba tursa yeta choleric ni sargan ba tena yambarne le ni sargan ba tena yambarne la o te bod non na yalutuko te bod non na yalutuko ni sarakur ni saran ba tena yambarne lemba garala o tie pang dano e pa o ki mo kun penu ga nga fin nan wayan kwan ka chigani o ma par o do tin anyo ko betin o be yin ana mi firin saboa mi fira saban o tie o mba waye ka lite ki yan kwani ngo pon ko dugi na safir bu ale yab garote ne per garwa ngo kwan lo un bua o abu yin ana wa bua wa te bi on mba na kirne boru lon tuone pa ne saran bati na yambar mangana u lon tuon parar wa tume den boru lon tuon o kpabo mu ka tabi u kole fanu utu da udde dare yo kur u yabu mang pa ko ko to u ngante bati no u ti umba u yan tembon u ke nyigni bon ne kwan san bir gben na u yingana la tina u ngante bati bi on bana bonin ba kur kam saka par sian ba ligri be usa yar ko kwalen ko tuntuon ko nan ligri ngani ku nga po na wasi kon ko sobi yana kon ko sobi ungantin ba be sian ba na amo jon ba tie na fan panwa won tuntuon fanu ka fir gwar nga awla po ba chegen to o fir tuntuon to sa fono ya bon chiana pa ute dano ba lite ku te tuan dano u yap ko firke tun ka sa fono be tieni umira tun tuonne u ko ti umba ka sa firke parwa u dugudi sa yan ko umira tun tuon u yab bonchian ka be te betin ba nan pugun be te pasan ba nan pugun pa be te ti kan ba nan lebtu sian ba kur kam sa ka besasa ka man bia ba mo par ko mo ya fu ko mo banu bangantem ba te bion mbaina ko wati nana kuma parna ko bia mo ban ko bia duki yan o duki sa yan aponga tamba pima aba pima sa yan gbanu ko ponga la ama no musir ponan de yurpo aka afrika kwarwa o duki sa yan pa o duki sa yan o bia ti o ba chikante lebe no ba ti na yan bar mangano o chikantu leb ko bia yambu manga pa o sa panga ka tu ai kon pumba ti na o hakpanga abo kan la ligri o hakpanga fantan la ligri e akun juan ba tiena abe kin tiansa asukur o ke agbon nete jaga na o sa panga ka karangbon kemontan la na sara ton ko tuma o ngantin ba tieno ngomon bia mo ko bit le kan we tsa go to bit ba ti bi on ba ko yenin ba ke bon ba sa ba ke lepti kin mar pour na nwangan o sa tuanne o fajate o tiena yamba na sian ba ke lepti na tuon ne paka tuona ne yabtata ntanje kan tumi nwangame siamba parna lenge manwa siamba parna lenge mede ne boro kwase gente o fere ko tu kasa fono wati ene ne mumbiala wati ene ne uti danso amba kulo mari yana ukuti danso amba kulo mari yana abaru ngane bonsi akurti pepe abaru digunenge o birbona ne de akemme ke siyen ke mate funda nwa sala dame ungantin ba te biyon ba na video ba wa nan ti yango to bitin ba
mun te biong ba ye nun ti abarka pa ala fan bitna alep